صاحبتي جايه لي النهارده ونازلين نجيب حاجات، لا ما تنزليش. ما هو زي ما انت ما بتسمعيش كلامه وما بتوفي له طلباته، هو هيعند معاكي وهيعيشك عيشه سودا. بلاقي بقى ستات كتير قوي يعني بتستهبل وتقول لك انا ما اعرفش هو بيعاملني ليه كده، ده حتى مش عايزني اجيب حتى يعني فستان، ده مش عايزني اجيب شنطه، ده مش عايز يديني اجيب جزمه. ما هو انت اصلا مزهقاه ومش مدياله حقوقه، هيديك انت حقوقك ازاي؟ زي ما بتدوروا على حقوقكم دوروا على يعني حق اللي قدامكم الاول. اعملي اللي عليكي مع جوزك، وفيه حقه، خليه ما يبقاش زعلان منك، خليه دايما راضي عنك. وده مش عيب ان زوجي يبقى راضي عني، ده بيبقى كرم من ربنا ان زوجي بيبقى راضي عني. ده انا يا بختي، ده انا هخش الجنة كده من اوسع ابوابها ان انا زوج راضي عني. وبتلاقي بقى الزوج اللي راضي عن مراته دوت اول ما تطلب منه حاجة اتفضلي من عينيا الاتنين، ليه؟ عشان انت مش مقصرة معاه في حاجة.